Navê te çi? Navê min E. Bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew Kurdin. باور Ha kuru. خێرە دیسا تۆ خەدە خەملێنی Erê ez xwe dixemilînim. Tu çi dikî? چ دکیم ez memozînê dixwînim tu nabînî Bixwîne, bixwîne. herê herê tu çi dikî tê herî kî dê Ez herim Amedê. Otela Amedê. Otela Amedê E. ha Otela Amedê li kî dê ye Ji Moskova ye. Li Amedê li ku dê ye? Dî erê erê bes tê herî Otela Amedê çi bikî çi karê te heye li Otela Amedê Ne tiştek tu ne? Yani hevalek dibînim zanî. ha hevalek dibînî çi hevala kî hevala Kuru nikarim ji te re bêjim. çawa tu nikarî Çi? de bêje bêje Ez ji te re bêjim. ê Kes re me bê ha. Tu hevela mîne ha? aha belê Nav me de. belê belê Tamam. aha Hevala min e Kristina. Bu derê ye. aha Erê. ha ez niha tê gêştim çima tu xewisa dixemilînî Normal e. baş e Ji ber ku ez îro pir ciwan bim. baş e hevala te Krîstîna Erê Kristina. aha ji çi welatî ye xelkê çi welatî ye Tu kîjan welatan zanî? o gelek welata naz dikim Ka bêje? ez te re bêjim Ha. Krîstîna Erê. Krîstîna Emerîkî ye Na. na baş Krîstîna te bawer İngilîz e Hala İngilizce ne var? Britanya Ters kirtiye. ha ters girtiye baş e Britaniye Na, ne Britanya? ne Britanya baş e hevala te Alman e bawer Na, ne Alman e ana pir dirêjin. dirêjin Erê. tu jî pir kurtî rast e Tu jî kurtekî? hevala te Çîniye Vay! Lan muravan da kırlo. ne Çiniye? Tüfsüm ana, erê. baş e hevala te İtalyan e Ha, na, İtalyan jinine. ne İtalyan e baş e baş e hevala te İspanyol e Na, İspanyol jinine. ne İspanyol e jî bawer hevala te Fransî Avala Fransa ne? belê ev ala Fransa ne Fransî hevala te Na, erê lo, raste Fransiye. ê baş e bawer tu Krîstîna bi çi zimanî bi hevra dipeyivin Yani. ew Fransî tu Kurdî Çubuye. hûn bi çi zimanî bi hevra dipeyivin Atekliye nav netevi he, nezanî? erê erê Yeta xeberete tu ne? Nav me müzine da jî. Ev Meğribiye, zin, ji welatê mezrabota ne? ê erê dika bêje te ji me te bersiva min neda hûn He, bi çi çi- zimanî bi hevra dipeyivin Çawa çi zimanê hevra dipeyvin? yani tu bi Fransî nizanî Na, nizanim. Ez eyîn bim. ew jî bi Kurdî nizane Na ya, nu hatiye çawa bizane lo? erê baş e hûn bi çi zimanî dipeyivin bi İngilîzî Na, İngilizce ez nizanim. Ew zane. ew dizane erê Ew dizane ez nizanim. tu nizanî ê baş e hûn bi çawa bi hevra dipeyivin Ya rastî em hevra. ez rastî dixwazim Em hevra qed nepeyvin. baş e tu çi ji Krîstîna re dibêjî Ne lazim e bipeyvin yani? hûn çi dikin rojê hemiyê hûn çi dikin Ne lazım tu ê li em? bajêr digerînî Erê, ne lazım em bipeyvin ya? ê Em evinler evde ne? Em diçin Sûkiye digerin, diçin Serbircan, diçin qehwê. baş e Sinemayê jî çûn ha? baş e te Krîstîna bir pira dehderî Pradehderî? Yerê Diyarbekirê pira dehderî heye gelek bi nav û denge Çawa erim pradehderî? aha çawa herî pira dehderî divê tu otobüsê bigirî
حتى دريه مردینه. تا دریه مهردینی شخوا نزیکی دريه مردینه پراده دری؟ از دران کاتما از چوا هرم اتوبیسی ها اتوبوسی اشترا بیجم. شاکتا خوشی بکری راجع چاکیت خوش ترا بیجم. باور. نه تجمال دردی کوی؟ مال در کات ها تجمال درکتی؟ ها. تجمال دردی کوی 100 متر. 100 متر 100 متر سردستی راستی دو دیچی؟ سر دستی راستی سردستی راستی؟ آوا دستی آها. چون سردستی 100 راستی؟ متری 100 متری سردستی راستی. پیشرا سردستی چپی؟ وایه 200 متر تو دیچی؟ 200 متر 200 متر. 200 متر چوم سردستی چپی؟ سر دستی چپی دیسا سردستی راستی 100 متر تو دیچی؟ 100 متر؟ آها. پشتی 100 متر باغچه ایه. اره باغچه که و پشتی باغچه جی دیسا 100 متر سردستی چپی؟ پشتی باغچه پشتی باغچه؟ سر وی دستی سر دستی چپی سردستی چپی؟ تو دیگه دریه مردینه اتوبیسی؟ نکرو شتک تشم را گفت 100 متری سر دست راستی راست چپ باغچه راست باغچه سر راست اری اتم بر مال خو اری گندی هفته که فقیر دبیوتینی تنکاری بینی مالاخا دعوتی مالاخا بکی والله باشه از هرم اری 100 متر از بین مال خو اری چی از هرم روش باش ترى که ام لیکرین که حتی نها ام فیر بونه ام وان هنه کی دوباره بکن باشه باشه هلا به هون باش فیر بونه آنا گوا که از بیجم چوین یعنی به انگلیزی تو گو و به فرانسی آلی آنجی پختیخ بلی مروف چه واده بیجه؟ به چه به کرمانجی اری به چه دمی؟ به دمانوها ها به دمانوها از دچم تو دچی او دچه ام دچن هون دچن او دچن گوا که مروف بخوازه او جیه که مروف دچیه جی نشان بده مروف چه واده بیجه مثلا ببیجن قهوه از دچم قهوه از دچم قهوه سینما از دچم سینمای دبستان از دچم دبستانی دبستانی لیاو ناچه دبستانی باور از دزانم تو هر روز نای درسی نه از درویش دخبت ما کارمن هیه لی کری مالی هیه پر آوی هیه پر قازی هیه کریا مالی و پری آوی و داینا فاتوره سرچاوان لی گره توری درسی جی اری یا تو بسه هنگی بیجه از دچم درسی از دچم درسی تمام لی گوا که تو نینیه و کاربینی توی چا ببیجی از تجار ناشم درسی از تجاری ناچم درسی تجاری یعنی قد یعنی هیچ از تجاری ناچم درسی یعنی از ناچم درسی هیا لی گوا که مروف صفر جاری دشه درسی مروف بیجه از تجاری ناچم درسی تجاری ناچم از قد ناچم درسی تجاری از ناچم هیچ ناچم درسی هیچ ناچم درسی و که هنگ بیجن از ابدا ناچم درسی ها یعنی جی از جبنی و ناچم درسی جبنی و یعنی ناچم من مکتب ترک کریه از جاران دچم درسی تجار جاران دچی یعنی تجار که دچی جار که ناچی درسی راستی جاره که دچم سه جاران ناچم تمام سری ویلی بده دچه جا هگر ام هاتنه ببیجن حتی نیشتو بشه از هاتم نه بدمان ها از تیم ها به دمانوها از تیم تیم تو تی او تی باشه لی منم اگو تو بو هر جرا که ام بحثات دمانو ها بکن ام دیه دخن سریوی ای از تیم د تی ده تونه چاوا ده به هندزانن نه جبر که ده اصلی خود د تی ده هیا نورمال و هاتی نویساندن ملی از د ام تی نویساندن لی جبر که ده دیه ده تیپک دنگدار هیا هیه و کوکالی کری جی به ایه دست پیدا که و هر دو جی دنگدارن او هفدو دگوهرینن جبروی او دکوه دبه از دیم
و ji ber wê jî guhertineke din re derbas dibe ez têm. Yani gava ku ez têm hebe jî di aslê xwe de ez diême û guheriye. Bûye ez têm. Lê ji ber wê jî gava ku mirov neyniya wê bikartîne weke ku di têde hebe. Ez diêm dibe ez naim. ez naêm. Du herfên yani du tîpên dengdar tên keleka hev. Na bi ayê xelas dibe bi tîpek dengdar e û ê jî kokalê kiriye ji ber wê tîpa kelejandinê dikeve nava wan. Tîpa kelejandinê kîjan e? Nem. Ez nem. Na. Ye. Ez naim. Ye dikeve nava wan dibe ez nayêm. Ez naim. Tu nayî. Ew naye. Em nayên. Hûn nayên. Ew nayên. Lêkera me ya din em lêkereke din jî bibêjin bila meşîn be. Meşîn yani bi İngilîzî to walk û bi Fransî marcher. Bi kurmancî em meşînê çawa dibêjin weke ku di lêkerên din de me kir mirov diyê lê zêde dike, kokalê kerê mirov distîne û mirov qertafên kesane yani ê ku şexsan diyar dike lê zêde dike. Ew qertafên şexsî jî di kurmancî de ji lêkera bûyînê tê. Yani ew em î e in hebûn. Ew lêkera bûyînê bû. Ja ka hûn jî lêkera meşînê bi deman wiha bibêjin. Ez dimeşim. Tu dimeşî. Ew dimeşe. Em dimeşin. Hûn dimeşin. Ew dimeşin. Heger mirov neyniya wê bikar bîne çawa bû? dibe We ne? Şune na dikeve şûna. Na. Çünkü deman wiha de na dikeve şûna. Dibe çi? Ez nameşim. Tu nameşî. Ew nameşe. Em nameşin. Hûn nameşin. Ew nameşin. Tamam. Wefam kir? Evet. کردی دزانی؟ درس کردی معنی کردی هبونامه زمانی میه